Biren sing ing hi pen perang kya me ke phao. Chin thong BJP Mandal Committee atum CM Dr. Tuliram Hunghangaphan Kachero. AP HRC le kerem kali inglong aswa khesi keremlo Ruby Singh Ronghang. Kating hon kat news ke lang ratwana phantami kardong na padiriklo. Tangtinon Karbi Prime to Mabiorta ang ton pen arzuik tha. West Karbi Anglong District Lakha Sirkep Amreng Constituency pen Song We pen Karja Abduna Bangphu Biren Singh Ing Hi pen Karbi Anglong Autonomous Council election ahut alang lipan ke kroyarat la pen alang lilong sai ke claim duna tuma phan alang lipen kachero lam thi kapajerpong. Lakha Sirkep Amreng Constituency along pen kachapai pon BJP candidate Rina Terang Pia phan Mesen pen Amreng ason kapa pihu ahawara phan kelang pon pamiji aphan Biren Singh Ing Hi pen joning report. Kadang we karbing long arada pan nili pini dak perangke mai papen kapacini ning hangkel pusan hello. Tumi ke karbing long akilik labang suang tek peklang lo. Labang suang tek peklang long mangke 9 number Amreng konsensi long mangke Rina Terang pi ke hai pi hansi rada tuing wai pon ongdung abut pen. Lasinili hin peseta me alang lipen cepati raperang bong penil tay nudo nili independent candidate teng masih lidun lo. Lasi nilihin besa me alang lipan ke hirjume pajirlo. Kiwang jilang nonikan po kacari long. Alang li mesen pen cari pon po. Rad kang cir, rad kalang it alang li. Rad pujok plot pen. Rad cuning rijok plot pen alang li pe playing pon po nili ning thilo. Lapen nili long nangacara pacitu du nong bong. Nili well wisaratum nili pan bidi sore nang kipidun pen cenglok. Kam jam kaduk owe nangacara pacitu du lapen ke nilong ana bhut besame nili phanang ki jokatum phan asame nili alang de phan churup piglo ningar aklong ban churup piglo labang song mo penili ko puthot puthi bangkale halo kai pi rina terang pi alang li phanili chuning ri ponji nangli phan radatum ta iri tunga cepati pu bang phoang bong pen nangli phan senang wai pondo posi nangli sitame kewang jilang arni ke nangli phan radatum na chuning ri jok plot pen radatum nangli phan nang pachini jok plot pen nangli kethek not an itum ke chardak ke thenglong prong kisum utha amukha ga nali pejapon poposin inthelo isilam kheroni pen jir kendeng atwar labang soto ar ke waxta mela ningkan pho galisila ningkan siang bong nali pichun ponbek polasa menili ning thelo lapen ge jir kendeng long 1967 ningkan hut kangpu ME school labang so ME school long non anta thanbang aphai chokche pinlang halbang so school long gacharli lage jir kendeng hawar kiduk ke laga karbi raratum jirkeneng hawarlong ke du kaduk awe khai arada sumar sike charli posi labang so skulong prabjin pen than bang phai ke chok lim penali wan pipo posinili ning thelo thela bang so skulong ke ong dung ning kan basi than bang phai bang ke chun che pin mate awe pin do garu du thulang hala isi high school do labang so high school bang ke 1989 ning kan hut 2 Oktober chiklo Karbi Anglong DC ke bang B Sanual alang li ke bang pen jir keneng hawar long ke thek pon long jir keneng hawar arat tum ke pion asakori ke klemanta ke thek kari awe puman matha pon si autonomous council phan si birta pilo so birta ke pia lu long mang ke tok pon lo nili hen besame sering ko etang kana cherapun pol pesi autonomous council tum se me ladak high school hun ki kim ganang sor pen high school ke kim pon lo tema setala bang so school bang amta provincialized un elang pasi labang so school same provincialized pon vek po la non prabjin nang bong pasinili ning thilo lapen ke ilitum karbi arong aju nal tum ta chini lo kadu beta rong man pi poson ke la amring konsensi ke kapa pinai konsensi yang bong ta isilo lasu konsensi yang bong pada ko kapa pinai belum ter ke rong man pi son talo ta apa son talo lasi ta apa long also martum han joy ke pen kapa chari longi phan pura penang ning kana prang kikim ponang ji high school mukhata da kim kon pedasi lapu aber aju konaso aju si wander lo lasil bang so school se me hala kache pon thuji phanali bori pon posining thelo ta ablo se me la poson thot si school kim nengi do ta ab LP school pu hala da kim ke si ta ab phan panong lor school da kim ke desi la bang so school se me lapu aber si wander lo
lasu school puthot ke pon thuji phan mate halada ke si school mesen kang puram ji phan sinili enal phan ning che thelo la pen ke isi bang ke upilang su ili ma constituency arlo so la amreng constituency arlo ke kapa phina sia rong pon tar ke upilang su halada ke non kili ka por same presiding polling officer mata ke dam chiki modat arong lo sige king ma ko ke dam ning lasi ke dam tang ning kan hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kai same halada towar ka salam pidam ji phan pura nong e somnam lo kadu claim lo ke claim ji phan ka pang chengi phan hala mistri atum kadu be tame akem sakem chikim lo same ba phi berta kalong bang ke la bang so sai bang ton kokpen ko na hok la bang ke na dum se chini po same la bang so sai la upilang sulong ke pini atu war bang ke ha buka jan si pondet pol bason na birta talong lo la sila sutu war same nang li put hot wan tu pen prabjin pen upilang so rat kisung sampai nang li kapi jok poni phase li ning thelo la pen ke rong pang bong ili tum ke amreng constituency ke part thom deko habaipur part jirke neng par pen rong pang bong part long la official autonomous council andar ke do 30 department of angbong pen ladak nom an asai hem ke do ansame murim khrai murim sai ala sai ke klema tum dak chidam de son se do lasi halai hoi asai hemalong puthot kape klar dhupen lape munit ke toy pen kape do klung hala kapang thir asai samenali claim bol pola ning kan phonang pleng play france pichun edjibusinili nali fanning thepono lapen Karbianglong arat phanili puthot pachini tong mangal halo ilitum la democracy aron pultangte ladake kaddu weta ning hangaling ke bhut joglong nangji laki soteng mangke ala karon pinaglo seta la sakuri ke claim atum pultangte lasu politik sam kacerap donde dat pen kidu ka thak pen lason ke do nai potro sedame nona dihua election hot bangke aka hai pi rinatrang pi sedame la karbi language teacher atum hostame alangli labangsu apolitik sapathulong kang hoi pon polam tame akoi klang thi pikdu alangli polling agent pen chenglok alangli counting agent same KLT atum du patali arju ponlong nili amen ke pudak de lo lake department mulai pacuan kori nang la sini di kehang tu magala hello la son du kok latang tane tum la karbi language development board tum stame la bang suba chikuen kori bang ke kenang sot la pon stame koi klang lo tangka ke ron long pini ka du same KLT than bang tum ta chirap chitu du lo pen ke lock up long nong we si ke du palam ta klang lo la si komat si lock up long ke du ma ke du de ma la kenang tum josi ritar lu pete la ke long lock po nili hin ben ke amen ma nili pe klang lo la kenang tum akam lo nang tum sai lo nal tum bench inquiry ra komar bang fusi la puson la politik selong kacer abdun pen last night po ajolong lokap long cheng thaduna kokma lake department atu masi inquiry pen la pen legally action alang don en po pusin bang ning thelo athi la democracy ronong mangke भूत के जगलों मांगे कदो sakuri gal tamta joglo same fully can vol pamangke chelon le dat aposi ni le so amake pulna koklo siki jutsi mangke puthot akai pirina terang pi hase meneli ninga klong pe hizume pajirlo la amring arada kisung ana pudak stame alangli radatum nang thanang ne pin pen radatum na chuning rinang ne pin penangli pe jok pon po wala pen ke jok pen nali development comes tame claim pon po nili birta kelong tek motek chumang atumil tum han bhutang yok dun de pin atham alam the bangla halo pining an ningkan proxy cap itum playing alo Karbi Anglong Autonomous Council tame non anta hala chumang rat atum han ke development assign dak pidam de pinang posi pining pen penang ningkan pen akatum भूटान के जगदन दे लापे पिनिंग लो था में वोट ना पिदुन दे पिन बस याला तुम गला पुदो थिबलो लासी याlang तुम हंस में इल तुम yang लासी लालो इथेलाम पुठत कनिंगी नहीं देलाम वाला हेलो चुमांग अतुम भूटान के जगदन दे दा पुठा बंके लगे Karbi Anglong Autonomous Council तम से तमे हदा खुमरी दम वेक नहीं कॉपी पोसी भूटान के जगदन दे तम अकोय के लोंग तें बुलतंग तलके डेवलपमेंट का फिर लिपिन पोट पुलो पोय फिर समय इसी अरोन दको लापेन से इसी दायित्व दको Autonomous Council तुम चिहुमरी दम वेक नहीं kopi pasi ladak partisipan awe deadlo cuma ngatum labangke la Karbi Anglong administrative lapen Karbi Anglong Autonomous Council ma chimri tam wek nangi lapen nili kejut si bangke la non ke bang jining kan pho kachari long a constituency tin pen rada tum kang wai pon bang phut tin hose meneli ninga klong pen ningang sama kardom pa judon pen churu piglo lapen karna molong hai hangpilo nali tum mesen pen Karbi Anglong rat Karbi Anglong arlu kedu
kaduk awe khaya kisung puthak rata tu ma phanang litum thilang kon pen pijok kon po labang so ninga chithi bangke dolo Keroni Pen Edward is report Cut News. Nizang Karbiang Long La Khakithom Chinthong MSC constituency ka parlo Rongjang Phong Tualong Chinthong BJP Mandal Committee atum CEM Dr. Tuliram Longhang aphan kachero alamthi pajirpo Karbiang Long Autonomous Council election Mason Lapen Ingsamjin Pen Chinthong MSC constituency along Chunpon Long Lason si BJP Pen kachetoy dun a visit crop hantame Chinthong ahawararat a hiljumi pen pahai ponlong Laswalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Assam Pradesh BJP Meipu Bhabes Kalita, CEM Dr. Tuliram Ronghang, West Karbi Anglong BJP Meipu Radip Ronghang Lapen, BJP Long Saike Klem Ben Danglok, Chinthong Ahawar Aratumaphan, Chinthong BJP Mandala Tumpen Kachru Alamthi Pajirpo. Kasi non kedam tang, harne si tarik krihini labangso. Pili tumdak trinong Chinthong MSC constituency pen kape hai pon longpo mate la son keman longpo babangke aprang si choro nang la bangke elitum Karbiang Long Autonomous Council chief executive member ake hai Dr. Tuliram Ronghang la pen ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma sir la pen ke Assam Pradesh BJP akong chun bang la pen Meipu alang litum Chinthong mate ke dukbok isia habar lang kunang matha pensi labang so akam nang apeklem longlo tase alang litum phan ke munisuri apistame teneon nilitum ning kaning koyang bong pen isi bondi bondok sike dunang ason ben sidak nilitum Chinthong arat do te bon boy fisita labang so penang pejok abangke ilitum asiem sar Ronghang hin pensi nang cepadu pon pensi abijit pro ke hayapan tiket nang PP pen nilitum stame Kadu ko bedak Chinthong arat Purkha korte lapen ke Khasia korte nilitum korte bangke thom Cira pet pensi la bangsu tarik krehiniar ni bangke ang thek mission pen klang longlo tasinon ke banggi MP election setame 2023 24 bangke nang lepo la sihala solong setame ilitum asiem Ronghang sar na pin khat pona teng ben sinilitum klem ponji atheke nilitum aphan kisung kiduk nang chini towar melang pendang lo tura ulang dupik lang ke klem nang alang Chinthong along ke kunang chini pen alang li nilitum aphan la bangso awar sai nang ke piepot la ke ning teneon elo Chinthong arat penta la se alang litum ke bangjiar ni nilitum phanang pin khat an setame alang litum alam pen ke nilitum ta warvelo kroiverpo la sikadu ga bepini Chinthong arata labang solong kachik kroidum thega bangke airia tin pen apias tin pen iklem nang cepaduk dun bangku bangki sarpu la pen abuters keduan arada panstame ning tene on ya kardom pajirlo la si son si ke banggilangar ni seta atuma hola mate ang humang hamisi isiwet dolo pulo tangte none prang seta badu aja tong lang no leneli tumapang nang friji pu setape labang so hema bangke ni litum petirun thiberpo lase kaddu ka be Chinthong arat phanta chorolo lapen ke CM sir Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Himanta Biswa Sharma Assam Chief Minister ke hai phanstame আমি Chinthong বাহিনী ৰাজ্যৰ এক সাংবাদিক বাতৰি লৈছো তিনিটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা বিষয়টো হৈছে শেহতীয়া ঘোষণা কৰা বেংগল স্বাধীনতা পৰিষদৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী অভিজিত ডাঙৰীয়া যিটো নেকি চমকপ্ৰদ পৰিৱৰ্তন যি ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি যোগদান আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তথা Chinthong বাহিনী ৰাইজৰ একটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিগত দুটা দশক ধৰি Chinthong বাহিনী ৰাইজৰ যি অন্ধকাৰত আমি থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো নিৰ্বাচনী যিবিলাক ৰণনীতি এক বিশেষ যি সংগ্ৰাম হৈছে Chinthong বাহিনী ৰাইজৰ যি দুটা দশক ধৰি যি অন্ধকাৰত থাকিবলগীয়া
চিনথং বাহি ৰাজ্য কাৰণে যি স্বাধীনতা হিচাপে আমাক কাৰ্বি আংলং স্বাধীনতা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কাৰ্বি আংলং বাহি ৰাজ্যে সকলোৱে জ্ঞাত মৰমৰ জনপ্ৰিয় উদ্যমী প্ৰভাৱশালী মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তাৰপৰা চিনথং সমষ্টিৰ পৰা যি আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়া ক'বলৈ গ'লে এইটো এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে কাৰ্বি আংলং ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এইটো প্ৰথমবাৰৰ বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ অতিকৈ কনিষ্ঠতম তথা য়ংগেষ্ট প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি পালোঁ আৰু সেইটো যিটো নেকি আমি অহা কৰাতকৈ যিটো 5,455টা আমি ভোট পালোঁ সেই ভোট পোৱাটো আটাইতকৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব লাগিব চিনথং বাহি ৰাইজে চিনথং বাহি ৰাইজে যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যোগদান আৰু কাৰ্বি আংলং স্বাধীনতা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ প্ৰেৰাম চাৰজী তৎপৰতাতে এই বিজয় আমি সফল হ'ব পাৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ তেওঁ নিজে প্ৰাৰ্থী তথা অভিজিত ডাঙৰীয়া দিনে নিশাই চিনথং বাহি ৰাইজৰ হকে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি তাতে তেওঁ এই নিৰ্বাচনৰ ৰণত নামিলে গোটেই 9টা দিন 9টা ৰাতি তেওঁ শুবলৈ সময় নাপালে এই কিছু এইটো কম দিনৰ ভিতৰতো গোটেই চিনথঙৰ 21টা 25টা বুথ কমিটিৰ তেওঁ সকলোবোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁ নামি গ'ল সেইকাৰণে আমি জিকিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ইমান Amripen Piratane report Kat News. Mahamaya constituency APHRC Song Pen Karjabdun Robi Singh Ronghang Pen APHRC Song Aphan ke Kroyara Ratumaphan Aninga Klong Pen Kachoro Lapen Kewang Jilangani Tami Isivet Kedopen Jakong Ansose Kachepoti Tuji Aphan Alang Lipen Suning report. BJP Song Atum Chok Che Pwa Koi PC Robi Singh Ronghang Pen Jongpon Alang Lipen BJP Song Atumaphan Karbok Panalam The Arjuik Sinam. Cholo labang ahok lo nili tum kacema thadam ke nili tum ake kom nai ta long kep ke haji pusi matha sitame pini thekdam long lo alang le tum kacepa hai je phan puthot ang hoi kacepa long je phan alang le tum kace theng kace chok pen dame alang le tum claim lo ta ben khala sok ke claim ateng pen alang le tum ke mang ateng pen pini APSFC asong tum elong ta hai dun det Haidunde det lo, laso haidunde det bangke lake ning duk lo ate people se ning duk ma pini APSFC asong ake mangke lake arlenge the ke aphanchot kali lake kadu eta chini lo nile tum ke siksidul jongsi ele tum chepang tang nang ji polotang te ele tum akache song bang la election highback nang ji election high lo protang te ele tum a siksidul che odlong thi pu sini tum mane rad phanda than bom lo sitame pini pena ana ra tum nang che to dun lo sitame pena ana atum mangke methang a pok a joine methang ko pini a alle phamlong dunji mini pa joine pena ana ra tum ge nang che tu de de la bangke nili tum nono bangke APSFC asong le kerem ke lo mane karbi mate inglong so ra tum se kerem lo la bangke none pho election bangke lake party election kali laso election bangke lake inglong aso mate inglong aso kali det ang bose ron ka chedang sidame penaan akar bi penaan inglong aso tuma bangke laso lam the bang buji pam ka ke lase non chini po non pini BJP haidelo nile tume than bom lo jongsi BJP haidelo brotang te la 2.3 acre bangke lake chunwe ko madu da khang no bang li ati non APSFC asong ke unan me che song dunji arjab dunji tame lake nile tuma lam APSFC lam ke nangkar juji ne nangkar juji ne laba chin de sitame nile tume che song dun por ra farman ki sitame ahok pet ke lake election ke hai tumse lake chi defense nahi tame pini ele tum pudam kang tu nile pudam kang tu non la BJP along kaleding pon la team Karbi Anglong pula tum lok ke chi defense tu hai la so ka chi defense tu hai ajo se pini 10 sit tame che togun de lo labe non la Christian adhrom krim lapen Sikh adhrom krim lapen Buddhist adhrom krim atum afan anke inglong aso pustame latum hanke minority certificate setipo labangke alang latum klar dak lo kening je labangke pacun che de jipu ke latum ratum manghu nang ni lasila dang minority certificate jong se pier lo protang te pini Karbia anglong aso tum punon ba ka prega inglong aso tum punon pini la STS bo la so certificate bangke non la ele tum Karbi
karbi employee kache krong tum penana sakuri ke klem atuma bang pipo se APSL se akache songlong wangwe delo non ladak rezala ni se theglong lo APSL se phan ke bangkri privet nang support kapre ke BJP da phan se support were lo ladak se ang theklang lo ili tum karbi asa kuri ke claim tum pipo cholo non ta khai sentiment aphan ma thati det pini longri akache song phan ma thati det longri longpat khai reng nang ji pu phan ma thati det pini alang li tum ke government along ka chong da du na war sai tu lo tang ne pini khai phan ke ma tha nang ja por chi pi thek thelo ma pini alang li tuma po jone alang li tuma le phan jone pini la so khai ka che song long kawite da bang ke ning duk lo alang li tum phan la se la so abang pu abang pi tum phan ke la ke karbia mate inglo so hutur bu se pang thek nang kok pu la be na ko hini tulang pini long ri cap to your dead lo pini long ri cap ke chia so tum phan non ke pek po la so ke pek po anda pini woreng ke jo claim tu la government lo sakuri ke claim tu na tum pilo la so a sentiment ave that pini alang le tum se ka che so tum phan ning nang pathe tu nang ji pini alang le tum se rong ra tum phan lam the mission khai reng nang ji long ri leng nang ji bolang le tum se ke than nang ya tum le pipo se alang le tum a le phan a me thanga pok phan ma tharong lo la bang ke ning je me me la ben alang le tum phan pin rem lo ni lige la ke le ni phan alang le tum la sakuri do ana tum ni phan ko pi ma ni phan atai no pe nang ta pin rem lo la son ke matha atum ke dang mohammed constituency long penan la lo than da atum la no ni phong na national politics and political party phan alang tum ale ka chen du na join pini khaya ka che song long alang tum na support pe de bang ke ning duk pik lo la ke inglo so de karbia ra tum ning duk lo alang tum phan pin rem lo ni hin pe tong se nang che tong bom lo dang ke non la sakuri ke claim tum se adai che anai mohammed long sakuri ke claim adai sakuri abang ke claim abang tum se adai che anai ji non la ason pe la ke sunang che tong lo dang te La khain ko rapo Nilip MSC constituency aparman APHRC astong pen karjabdun Rajesh Tisopen amithanga hemalong Nilip ahawar arat mate APHRC astong aphan aning ka che thepen ador ke so avot ki piduna pot kachoro lapen kurwang thu pajirpon Nilip Press Club mate phelake abitung bidi nalitung hanang chu phateng pe nalitung dak Nilip thanga hemlong ke ba mon nang tum dana phang kadam mong kujiro ini nang tum phang nang chu pha lam the la phelo tinam tang bustik ne ke kar binglo motor mos council tilik along tum dibu central committee APSL se party pen nili phang dak nili ba farman a candidate ku nili phang ngai si Nili kedam tang musik net cap bangso kili gedong sipate dun lo ta bangso kasipate dun madela kecidang dun bangke jasemet ladak nili bolong katu kobe a candidate bangner cap do la bangner cap a candidate ang bong pen जैसे मैं नीलितुम का चिदान बन के बीजेपी पते नॉन रूलिंग अतुम कैंडिडेट पेंसी देनी चिदान लो लसिला बंसो अन tang kring नीलितुम का चिदान दुन अबांग के नीलितुम में थंगा चिमाम भूमि में अथेबा बीजेपी अतुम अलांग तुम का चिपाहाई जी पूरा Adon tin Farukre pho surisi dapat Farukre pho surisi alang tum ron polo jo Jepang hang jo thom ni thom an bang do tum posa kiron lo la song bong pe nili tum APSL se party dum ke e don Farukre pho la pe surisi ki pi unji gali di tum se kai si gali tum ke piunde Bapak sikai situ tum pipe. BJP atum amithang worker atum phan hum faruk halalang tum bike atengki jang tum papling set la penalang tum hala motor car da sona thango jang tum papling set la penalang tum chikli bang ateng rong ke helama la ahiri chipi nili tum party ke camping ke dalam dia paham tak jang thue la pui ko jeplai
lapen hala motor car Ding tum six schedule ke do tang lo bute PC hang bom nang lang si bom te six schedule ke do tang bute hala Pawan Kumar Rai ta ha hala Dhekial Phukan ke chege be so dum PC ticket pi bom la pe election nang ka thur bom la pen vote nang ka job bom la pen Gorengar side tum six schedule area sin claim bom te lagi illegal gali ma lagi six schedule fully implement lo ma lagi tum six schedule ja kom cheo thet lo ma kalang do na tum lasi six schedule ke pang tangi pucho tagalang si non man ke hawar ke nang jok thoblo non chu ki dam tang song frog tung mon sam ga che to gut kar bang lo rat ke hem fregang thim busi chong hong prong lo hem fregang thim gali si non hiling ge da asong tung mang ge ha ke chi be phansi hawar ke ka che song pi song si thek long lo la si non ke do ana BJP tung BJP ham vote ke jok ke la ke hawar ke che jorlang ke che don nang thek lo la pen ipuang song chiria rong che e lo la pen mo karbiang long vir det phik ke la thero son keng hoi du son fu chi par pu lok mat ning choi ra ke le lo mo ke pa jut por ke chirapet sungrapet ithing ko rang kon chalo asini nilang thila pon sing tam pa Dili tum all party hills leaders conference pen ate chihek pen special si dan nili youth wings ahin pen karan kya bi tum han ke chupa ke lahan loje nidum kiram tang council election mate bangku kiliga ho chitame nidum ning ki pungpen nili para ratum ning ki pungpen nidum candidate flash tulong lasi nitum kupi bosi candidate apply nang kau maklo tangte nitum khai kiyor bi nong lo puchini ajo nesi nitum akhai sa just to so pantame nitum dani ni aparman parya tulo asi kan dot kawe nili barato ansamya ni arong prol pima pulo tangte nitum akhai joko pu aning ket e pensi nitum nili barat ke do prong lo sida ni tumaphan mate karbia khai tumaphan englong so tumaphan kan hon ave de kan jin so ve det fosi ni tumaphan nang bia bori de lo hala ruling party etum keche ke be etum aron re pe ladak nang ke do tum si non na ke ni tum englong ak so tumaphan mate tribal englong ak khai tumaphan ke nang bia usi tum do chichini pe melo sida ni tum bangke lale ningi chi bi gali pina polojang de ni tum khai afansi ni tum ar jablo je ni tum khai hibir bi nol hula long riketa song trogatum pisikor de chi to si hala BJP atum declare ban tum pen churor gang del lage ni tum musumar jong jong num sida mi ning duk lo lage ding duk lo lasi ni tum da nilip youth wings special si ahin ban sida mi ni tum lagi project ke der busy project ke der po te bang la lo ni tum tame longri longpat chinghom du komane hala ke teron hema long le komane hala ke ti hema long le po si la ke ni tum chinghom du ni tum non ramdem lo pule mate bangku kili kalong ni tum apran ke kam chior on de lo pule ni tum ti do jo ji la ka ni la pina polo dang te longri ki viro lo aposi ni tum non MP bangku kili ko sita me ni tum ja kom che ferang ben ni li para ana bangke e pesol si ko si tum Normalam soparapan bir tamu ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihe namo phit puthot birta along wangtuiklong Karbi Anglong Autonomous Council election along Duarbagori constituency pen BJP candidate Richard Tobia Phan kapahaidun mate BJP Phan vote ke jogara ratum a polling station along tin tame aninga rong pen Joranisan ke cholin
Lasong si Duarbagori constituency along inkora ke thom polling station do. Laswang bong pen vote up high ki long ki ong nai lake Bhokto polling station helong. Lasi labang so polling station atum ke ching si chepodam si nong e chepalong pondong. Lasong si rada tum pen toranestan tora pet pen aningarong kachepipon. Dolamara pen Rangsina Bay report Kat News. BJP Assam Pradesh State Executive Meeting Dipualong Kecheng Sikang Niponalong Bang Pharo Kithom Sase Armu Kachetong. BJP Assam Pradesh Ameipu Bhabes Kalita Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhanga Tumpen Songa Lama Inturponsi Assam Angkangalo non BJP Sarkar Katari Boma Purahut Keklem Kidam Kapangtang Ponchi Apan Arsek Jitpen Kaching Ki Kaching Wai Pitupon. Laswame pini pen pangcheng ponsi ni aparman mati pinap amsi laswame pijut ponji pusi nang pachinidon. ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া সভাখন হৈ গ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল জিলাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী বৈঠক দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ল আৰু 4 বজাৰ পৰা আমাৰ পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তুক দিনত দলক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা লগতে জনকল্যাণমুখী আঁচনিসমূহ জনতাৰ মাজত লৈ যোৱা সংগঠনৰ ভেটি মজবুত কৰা সংগঠন অধিক বিস্তাৰ কৰাৰ নিমিত্তে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ইয়াত দুটাকৈ প্ৰস্তাৱ থাকিব এটা হ'ব ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ দল হিচাপে আৰু অন্যটা প্ৰস্তাৱ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসমত দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কাৰ্যকালৰ এবছৰৰ যি এচিভমেণ্ট এই আটাইখিনিক লৈ এটা আমি ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ এই দুটা প্ৰস্তাৱো ইয়াত পাঠ কৰা হ'ব কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনৰ সদ্যগৃহীত 26খন আসনে আপোনালোকৰ দলে দখল কৰিব সক্ষম এই সন্দৰ্ভত আজি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰস্তাৱৰ নিশ্চয় অহাকালি আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই কথা চৰ্চা হ'ব অহাকালিলৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উপস্থিত গোটেইখিনি কথা চৰ্চা কৰি আগন্তুক দিনৰ কাৰণে কেতিয়া শপত গ্ৰহণ হ'ব CM আটাইখিনি কথা চৰ্চা কৰা হ'ব এবাৰ পৰিষদৰ বোকাজান মহকুমাত এটা দেখা গ'ল যে আপৰ কিছু কিছু সমষ্টিত আপে মই দেখিলোঁ শুনক বিজেপি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আছে আমাৰ যিটো মই ৰিজনেল পাৰ্টি কৈছোঁ হিলছ থাৰ্ডত আছে বোধহয় কংগ্ৰেছ ফ'ৰ্থত আছে আপোনাৰ ASDC আৰু যিটো এই মাত্ৰ এটা সমষ্টিত ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে তাকো সেইটো আমাৰ সমষ্টিত কিছুমান আমাৰ অকণমান তাত দলীয় অন্তৰ্কল আছে নহ'লে তাত আপে পাবলৈ বৰ খোলাখুলি কথাটো কৈছোঁ যে আপুনি সুধিছে ইয়াত আপৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই আপে একো কাম কৰিব পৰা নাই আৰু অসমত একো কৰিব নোৱাৰে এইটো দলে তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰি মাৰোঁতে বহুত দিন লাগিব ইয়াত মই আজিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক ইয়াত মই ইলেকশ্যনৰ সময়তো কৈছিলোঁ মোক সুধিছিলে আপোনালোকৰ প্ৰিয় সাংবাদিক বন্ধুসকলে যে ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব মই কৈছিলোঁ ইয়াত এটা ৰিজনেল পাৰ্টি আছে APHCL নেকি অল পাৰ্টি হিল লিডাৰ যিটো এই তেওঁলোকৰ মাজে মাজে অলপ প্ৰভাৱ আছে নিশ্চিত থাকিব আৰু সেই পাৰ্টিটোৱে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকে ভোট পাইছে তেওঁলোকে কালি এটা অভিযোগ কৰিছে অভিযোগটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কৈছে যে মানে বিজেপি বঙালী বিহাৰী ভোটত জিকিছে মানে নন ট্ৰাইবেলৰ ভোটত জিকিছে সেইবিলাক কয় সেইটো ক'ব নাপায় ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিকাশ উন্নয়ন নেই সকলোৰে বিকাশ হ'ব লাগিব তেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ সৰ্বতোকৰ বিকাশ হ'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আমি তেনেকৈ দিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ হ'ব লাগিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আগবাঢ়ি লৈ যাব কিন্তু তাতে আমি এইটো নকওঁ যে কাৰ্বিসকলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পাব লাগিব এইটো আমাৰো আছে থেংক ইউ Stefan Brown report Kat News. Pini Karbi Prime Tama Biorta Banke Lapansi Kangton Iklong.